Discover. Niguo ndakoro ndakwira ati tutigute kahinda tugukora tugithie imwe kwa imwe nigetha tukorwo twina umemerekia murihire tugamirwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya Overstone Properties Limited iria twina murugamiriri wa wonjoria thini wa kambuni no etagwo Beth Kimani na no umwite Beth wa Gatutu. Beth wa Gatutu ni arikitie ukinya thini wa studio twinake ni ukorwo agituhe namba yake ya thimu na maundu make ma kambuni ya Overstone kuria mendagiria nikimena kio mundu atwaragwo atia ciuri cio thiri cikorwo ciuri cigie horo wigie wa wigithia wa migunda nigetha akwire ginya matwaranaga muthenya uriku no nigenda nguririe kiuria haha njoria namba ite SMS ha thini wa studio ni 22488. Beth Kimani, good morning. Good morning to you, Bwana Njoroge. Uhana atia? Tire na uru. Kuma ria twirigaine? Tire na uru. Twina thayo muingi muno. Na ngakena ni kumukora na nyumwe na thayo. Ona ithu twina thayo. Na gukuona kinya we na thayo we mwenyewe. Ugacokeria Ngai ngatho muno. Uyu witagwo mucii wa Tugina Otana. Uyu ni mucii wa Tugina Otana. Yes. To be honest, uyu ni mucii wa Tugina Otana. No atugwo wega na hau. Ndatugwo wega biu no ngiona handu mundu arathia agacoka. Ni kuga mucii uyu ni turoragwo wega piu na tukaiganira na tukainuka ngoro citu cikenete. Karibu sana. Thank you muno. Kuma ria twirigaine ri kari ko wathire ni waikara weri tari ni waikara ngonge goka. In fact ni wadiruna ta chikarite muno. Tondu kuria mwena riu hindi itaroka guku Bwana Njoroge ri ngoragwo ndina kuria riu mashinani ngakorwo ngethera andu itu indo njega ngakorwo ngimarikiria maundu maria twitwiranite nao tondu ringi mundu ni oka ni ariha ngakorwo ngimahangira uhoro wa title deeds koguo hindi ciothe rona ndikinyite ha Bwana Njoroge ngoragwo ngicugurikira muigithia witu. Bas koguo rio wira-ini ni kuria itakwo yani gukorwo ndi physical ngakorwo ndiri haha no maundu macio mangi mothe ri ngoragwo ndikururia riu mashinani ngicugurikira maundu macio mothe nigetha tutwarane wega kwa wega nigetha ndige kinya ndama deliver. Haya site visit tiga site visit contact kuria haria mukoragwo location yanyu office ni mwacenjire kana haria ndoe tutire turacenjia tuyo haria hasoro haria Green Sport Tower third floor room number 301 third floor room number 301 namba ya thimu ni mucenjetie namba ya thimu tuticenjetie na wakiri nyambite kuhena namba ya thimu Bwana Njoroge ri tutikira nyambe heane ngeithi nyambe ngithie mwiroreri witu wa muthenya wa umuthi ugeithike wi haria hothe uri na ngwira gikondre werwo ni mundu ngwira wi wa bata na wi wa goro tondu tigane mwiroreri uyu witu Bwana Njoroge tutingiokaga haha to turayuka guthikiririo niu koguo mwiroreri witu haria hothe uri haria hothe ratuthikiririo ri umenye wi mundu wa bata. We value you so much and we appreciate you so much. Ora mwanake muthenya wa umuthi ni Beth Kimani kuma kuria mwana wa Overstone Properties kambuni yoikaine na wendia wa migunda. Overstone Properties twi haria Ruiru bypass barabara ire ya guthi haria Kamakis oguo ndako ndatariria haria hasoro building yo itagwo Green Sport Tower how third floor room number 301 ugienda gutunyita no utuhurire thimu 0768 444 999 mishokera ringi 0768 444 999 muroreri witu ngura ndugathiore mitambo wikare oro hau nigetha ngwire kiria njukire nakio tukimenyaga in mind that this week ni customer service week Bwana Njoroge koguo njukire na discount matarathira ndoka na maundu maingi mega muno koguo ndugathiore mitambo ndaika is 30 minutes no cigucenjerie muturire waku completely ino ni platform tukoragwo nayo Bwana Njoroge tukamahe platform ya gukorwo wina ownership gukorwo wina sense of belonging koguo ni platform ya freedom na gae mundu rigwa na kanyamu gagitanio nake wega muno tanjira mukimanegera title tondu hario hindi mukimaneaga title wonaga reaction yawe hanatia reke ngwire ona hena andu negagira title makarira tondu mundu ucio akiambiriria thabari no ri ndeciragia ati ni akarikia but one thing na kindu kiria nditiagira muno immediately mundu oka haria office Bwana Njoroge niona mundu atari na mwihoko ndimurutaga kwihoka Ngai makiria tondu tuhe undu tugaga atiriri na tithu kinya Bible ni yugite atiriri we walk not by sight but by faith koguo nie mundu oka haria office ni hota kumutwara njani ya kumwihokithia Ngai na kumwira atiriri the thing we have started o sure ni tukurikia ugakora mundu ucio ndamunengera title ni arira no ni kiriro ya gikeno na nie mwenyewe ngakena muno ni kumenya mundu ucio ngiona akirira ni maundu maria agereire na ndaikarite ageciria kana agetikia ati no hote kurwa kigwatira title deed ndikani namba yaku ya thimu na haria mukoragwo nigetha ucoke twire niki woka nakio na niki wina discount namba itu ya thimu ni 0768 444
999 na mbe omuroreri witu no umihore wa mihora tha ici ni ikorwo ikiamukirwo ukorwo igitwarwo mbere wakairia ngurite kiria njukire nakio na mbe ya thimu wahura ni ukuria site visit tuthiaga ri site visit tuthiaga oro muthenya ona tha ici ndauma studio tuguthi tuthiete site visit na wahura na mbe no umihore no umiandike message na no umiandikire message WhatsApp uria kiuria o yothe ukwenda kuria na enquiry o yothe ugubatara uria na ni ukorwo gicokerio tondu staffs me kuria mona wa office ni odigire ni o me ukorwo magigukinyukithia mbere wakairia gukinyira haya tareke turia tiriri wajira muthini ino ni wiki ya service week customer service week it's a customer service mwita Overstone kimureka hindino ya customer service week nigetha rucoke tuingire haria tweterere ithuothe aigithia haria hena discount ithu tuta Overstone properties kiria turekire muno bwana Njorogeri ni turahurire customer aitu othe thimu gwika follow up tutina mahura thimu kumarandura kana kumetia mbeca ni turamahurire thimu kumenya their well being muraenderea atia biashara ku muri cihana atia na tukamera tukama appreciate na tukamacokeria ngatho na njira ya mwanya munyo na njira ya mwanya muno na oro hau harona ra tuhotete gukorwo tukigurira tukirendeti uguo tukama appreciate because tiganio bona Njoroge haha turi tutingiri so ni tuma appreciate tuhotete kumahurira thimu na ni tuhotete gukorwo tugikinyukithania nao tugatwarana nao wega haya nituthie umuthi woka naki umuthi ndi njukire haya rito riako njitagwo Bethi wa Katutu no mundu taumagaragari aiga no nyina we kuruga wega koguo umuthi ni nginyete makinya mere na hau mbere umuthi ndamarehera handu hetagwo Kithioko ni tukorwo tukiheo video ya Kithioko na ni Kithioko tumione tutware kuo hari orona video ire hau ni Kithioko town ucio ndiguo mugunda bwana Njoroge wakiwa ni mugunda muthaka muno kinya kuna tumite twa kiruru mugunda ni twandite value ni twikirite fence na fence itu ni tukorwo tuhakite kala ya blue and yellow na mugunda ni well beaconed with title deed na ugiona kundu ku bwana Njoroge ni basi meku nona kwina mai ona kwina marigo ona nikugethe nikugethe na o ni marima njete handi ni kirenda kuhanda next kugo ungiona kundu kurakura irigo ni kundu kwega kundu kuno akiona thitima hau ni ku drop thitima ni ku drop ni bus magweterie kugo tire kuria kundu guku kwina ni bus Bethi ni bus ni wemeterie tarora bebe rauma kundu guku bwana Njoroge niyo bebe kundu kuna wetu guthie nawe mugunda muthenya wa umuthi ujurie Bethi bebe oguonaga iha tondu ni weyo next na mugunda ucio turiganitie taru kugo gutire gutangikura kugo gutire kindu gutangikura na mugunda uyu ukoragwo na fertile soil ni red pure red soil otore njugaga guku tugithie ndugoke na kiratu kia white tondu no uthirie ogite kana uthie uhuthire hinya mungi gugithambia tondu ni gikugacira mugunda ni tiri mutune pio na ni tiri wa kurima kugo ngigura guku kundu gitagwo Kithioko ri ngugura ndina matanya ma gwikatira mugunda ucio mugunda uyu kiugura ri wina matanya no uthie wikare immediately kwina thitima kwina neighbors na farafara ya kuingira ni kundu accessible na mugunda uyu kugu ukigura no settle immediately na no wike farming ira sweet maundu macio mothe no settle immediate na no wike farming koguo mwiroreri witu toria ngugite this is a customer service week na ndakanjuki na ma discount matarathira haya ruo yo ready ati wa Kithioko mugunda wa Kithioko ri hindi ciothe wanaigwa Overstone properties tukaga na broti ya 50 by 100 na oho tugoka na broti ya 100 by 100 koguo mugunda-ini wa Kithioko ndina broti ya 50 by 100 na broti no bwana Njoroge ri ndiramedia na ngiri 160,000 but for this week up to Sunday mwena customer service tuna customer service week nigetha na ni ndemarone nao maigwe makenete na magakena fiori ndemahe na discount ndemenderie na ngiri igana rimwe ria 49,000 hado ha 160 utendele 149 yes okay only 149 na guoria wa 100 by 100 ndemenderie na ngiri magana meri ma 85 ino ni hado ha matatu hado ha magana matatu kumenderia na 285,000 ino ni koguo kurendu maguraga kurendu matendaga 100 by 100 50 by 100 merenda 100 by 100 by the andu ngini mendete muno mugunda wa 100 by 100 na nikio wonire ndatorana ngana tungioka na katuturita ria mbere ri ndokaga na mugunda ya 50 by 100 no ndathikiriria customer kiria marenda bwana Njoroge ri nitokoragwo twikirire muno gutega matu na guthikiriria andu aya niki marenda magitwira makinjira Bethi gitwethera mugunda wa 100 by 100 gakuota ikari na mundu akaga kenyitithania twiri niyo ni nuthu ika koguo
100 by 100 nikio rona migunda yakwa yothe na ndiroka nayo ndiroka ina 50 by 100 na 100 by 100 Tareke Julie tondu njuko kuri kundu githiagite muno kithioko ri riera riaku rihana atia neighborhood yaku ihana atia na in general ri niki kingituma o advocate ni gore mugunda naku kundu guku ni guthaka muno bwana Njoroge na riera ria kundu guku ni very friendly tondu ni riera warm ugethi kundu kuria no tware kinya mamu wanyu kana uthie wike farming ri riera riaku ni riretikiria maundu macio mothe gukorwo ikatia gwika kundu kuria murorere itu tamba hore thimu no 0768 444 999 ona uge utumirwo map usa urorage brot iria stigarite no uge utumirwo title deed ya gwika search everything kindu giothe gufatara hora thimu 0768 444 999 no ririkane site visit tuthiaga oro muthenya koguo we hiyo rehariria kenda kuma no gwira wanjie kwihariria getha ngiuma studio gukore haria office to haria Royal bypass haria Green Sport Tower how that floor room number 301 koguo immediately ndauma ha bwana Njoroge na ndiretikia ni gukora ndo office tuthiete mugunda hindi gitwari hano anjiria atiriri ni muronire atumia ni maragura migunda muno ni maragura ona gutiga ti athiure ati matigite kugura no atumia ni maragura mugunda phenomenon niyo niki kiraoneka ka niki kiratuma wacungiria atumia ni ingi muno in fact bwana Njoroge ri wakiria gucokiria kiuria kiu giaku ri ni wega muno ndaririe mwiroreri witu mundu tari wathi muno cio wa Kithioko okay very good mundu rathi muno wa Kithioko ri mundu umite na Nairobi ri tuikuruke na barabara ya Thika Super Highway tukinye haria handu hetagwo Gatitu nigetha wingire Thika riu ndukuingira Thika uguthii na barabara yo straight wakinya haria Gatitu thi straight unyite barabara ya Thika Garissa Highway wanyita barabara ya Thika Garissa Highway tuthi tuhetuke Makongeni tuthi tuhetuke Kithimani tukinye handu hetagwo Matu kuma Matu town tuhetuke riu handu hetagwo Kanyonyo twahituka Kanyonyo shopping center we giturakinya turathi handu hetagwo Kithioko kuma Kithioko twakinya haria Kithioko shopping center ri hau mbere handu hena road block ya Kanju turaingira na barabara yo ingirite hau na kuma barabara bwana Njoroge ni just 5 minutes drive ni handu hakuhi muno kinya na walking distance no uhote guthima guru kinya mugunda hario ri so kiuria kiria kunjuritie horo wa atumia last time henda ndaumire haha bwana Njoroge ri ni twaririirie horo wa atumia muno na tukiaririirie horo wa single mothers muno na in fact ni hindi ciothe ndiria ndoka handiria ga kuhutia horo wa single mothers tondu hindu ngida mahanda kinya office ri ndakorire atumia manjetarire ku the truth atumia ni maragerera ruo na ni maragerera moritu nie mokire hau makanjia kurira ndi hau bwana Njoroge mundu akanjira Beth umuthe waria nie wariria tondu gwitu nie mami ndendaga kunyona ndina twana twakwa haha mami ni atindaga akinuma agakorwo ndari na thayo kwi mamu wao but ni moka kuria office gwiraga woka haria office toranagiria nawe na ngatigira ni da make sure ni wegwatira a 50 by 100 kana even 100 by 100 koguo atumia ni mokite na njira nene muno bwana Njoroge ona hena angi marokire sisters inya na maragura brot inya koguo atumia I congratulate you ni magerete na ni meyukiririe na njira nene muno na urajira maundu ma maraimana na nginya mikarire ni cenjetie muno muno bwana Njoroge tondu angikorwo kwa nyundu raheo thayo ri ni uraumagara guthukuma no kuinuka kuri urainuka uroria ndirainuka tondu maitho maku ri matire mareka atia matihingukite makona atiriri no hote gukorwo ngiona brot affordable tondu twita Overstone Properties bwana Njoroge ni tukorwo twikiriire affordability na accessibility and remember hena andu njigua makiuga ati migunda yo ni ya raithi muno we sell affordable plots but not cheap plots ti cheap ni affordable ni very affordable tondu ni turugeragia kurora muhuko wa murimi munini tondu tukiri na broti cia murimi munini na tuna broti cia murimi munene koguo murimi yo munini ri ni atotete gukorwo tukia 50 by 100 na ngirigana rimwe ria 49000 haya ni wajira ni muri broti tari ya rigitari ya mundu kuringana na uhoti wa mundu ni rikwengi we nayo tondu wajira guku ni wajira ni 160 no mredia 149 ni do customer service we ndiriganirwo hau ndiriganirwo ni do yo discount ni nene muno mundu aracaria handu angihonokio na ciringi imwe ona ari ciringi imwe na andu acio bwana Njoroge ni marakena muno na ndimacokerie ngatho muno tondu andu ani meyumiritie na njira nene muno na ni makwetwo meyoka kuri office tukamatwara mugunda magathi makona mugunda na ukamakenia na reke ngura mugunda ucio wakinyithia maguru maku mundu aigua kuregera ku ni uria wi muthaka ni muthaka migudeo ni tugucoka Kithioko tukirikiriria reke tumbe makutano ni makutano ku tuna broti haria makutano ma Mwea ni weno
haria niho ino niyo barabara ya guthie Makutano twakinya haria Kenore utigane na barabara ya guthie Murang'a tuingire na barabara ino ya guthie Nyeri tukinya haria uguo haria he muthiruruko munene muno riu wa kuingira Makutano no riu haria muthiruruko hau niho Makutano shopping center we hau Makutano shopping center bwana Njoroge it's just 10 minutes 10 minute ikumi tukuma haha Makutano shopping center tukinya mugundaini na mugundaini witu ri tuko tugaite 50 by 100 no akona na kura gwi guthaka no iyo ni shopping center hau mugundaini bado o hau mugundaini hena shopping center niguo acio ni 50 by 100 no uria wi muthaka ona guku tiri ni pure red soil kundu guku no urime kwina mai na kwina thitima guku neighbors no ifatara kurikana kwina neighbors me hau ni we mentereire so guku gutiri na reason o yothe ukia gukorwo gikatia ukigithia so ona guku no njuke na discount gwerie ni customer service week hado wa komenderia na 500 ma 20 umuthi kuma umuthi kinya Sunday ndirakwenderia na 500 ma 10 510,000 kono watotinirio na hosiringi 10,000 ni ndagitinya 520 ri unatoniria 510 ni na 510 tondu riu ugi consider na goro ucio ni muthenya wa mazingira day ri riu ni mweri wa gukorwo tugika riu kuhanda tondu rumazingirite tukukihanda miti koguo ndiramatiriria nigetha riri ngirisi 10 woka wagura mugunda ri mweri bado ni mweri wa mbura nitukuhota gukorwo tugithi mugunda na uhote riu kwanje gwika atia uke tuthie ukahande tareke Julia mugunda uyu ri ni ndona nginya ni kundu kurahandwo mbembe koguo guku ni kundu tugoka kwanjiriria kundu atiramba guthi gutheria githaka asa gutiri kindu rathi gutheria ku ni guthi wambiriirie settlement yaku immediately ne tuthie umuthi ugure mugunda wambe wike due diligence wiganire wike payment warikia payment riu twarikani na ndakunegira title deed yaku ni handu rathi guita mahiga wambiriria gwaka kana uthio wa jioremi waku immediately ni bahudi yago kwihana atia ni bahudi yago kubona Njoroge ni very friendly na guku ni kuri andu maigaga atiriri everybody where everybody is hera gwatia haria mundu o wothe ni mundu where somebody is somebody somebody no anyita ndarenda kugai koguo kundu guku ri ni makoragwo makivari o mundu o wothe wakira kundu ndona bebe ndona guku ni kurime ni thua cio tuku mugunda twina customer no na ko ni to fencete ni ucio ndi mugunda tondu ni nyenda kwamba gukinya ground nigetha ngona uria itura rihana ndigakurehere mugunda haha njuke ngwira ati ndirakwenderia mugunda na ha Makutano tugicoka guthie hindi ria kurire ri turakora rwi rugerete mugunda gatagati koguo ni twamba gukinya back kuria ground tukamake maundu mothe make clear haya tareke Julia kindu kingi tareke Julia kege kundu nduku gitwa Makutano ri Makutano ni kege kuraga kuo Makutano ni gukuraga mbembe ni gukuraga mboco ni gukuraga waru na kindu ndonire gigika muno wega kubona Njoroge ni kindu twitaga sunflower sunflower ni kuraga muno koguo guku irio cia mithemba yothe kinya marigo gutiri kindu gutakuraga tondu guku tiri wa guku ni very fertile na kwina mai na kinya barabara cia kundu guku ni njega na again guku ukuria wa nyanya niguo makoragwo mekireire muno na market ya nyanya ndikire hau hakuhe nawe koguo mugunda uyu kire urabatara no guka tuthie gutwara site visit uthi wone mugunda uyu na site visit ndakwa ni o muthenya na site visit tuthiaga free tatucokere namba ya thimu na haria mukoragwo namba itu ya thimu ni 0768 444 999 0768 444 999 hekindo hirio goikagia maitho ku uri ndona mbembe wacoka wanjira mundu no arime ihoro wa mikarire settlement kuhana atia horo wa mikarire ni mega bwana Njoroge tondu ni basi yaku ni very welcoming na no wakiona ni basi me kuma gwetereire na ngiona mundu akite kamucie gake wana ndekerete fence kana ndairigite ri ni kunene kundu gukinya security iki sawa koguo kundu kuria ugithie kugura ukoro kipenya wathi kundu kwega kundu tangihanga icio ni mundu na kundu takiorio kiuria ni mundu ri kanari tondu na title deed ya kundu guku ni free hold title deed haya he mundu anjira atiri ithu andu diaspora ri Overstone gake kindu makoma matubangire mutaratara mwega undu atiriri tutikuigua twi naguo tutikigithia nao andu diaspora nao na ndi macokagiria ngatho muno bwana Njoroge akoro he andu maigithite na Overstone properties ni andu aria maumite mwena wa diaspora na namba yo ndakonda heana ya thimu ya 0768 444 namba yo ya thimu umiandikire message WhatsApp ndakurire hindi ciothe ungimiandikira message WhatsApp kana no uhure voice call kana no uhure video call nitukoragwo tukimiamukira na tugagucokeria ciuria ciaku koguo wewe mwena wa diaspora andika message hau utwandikire message kiria twikaga watwika interested twaranire na tugakura mitaratara itu mugunda witu wi hana tugagutumira pin location kinya wina ku ukahota ku view mugunda kinya hari ori kiria twikaga next ni tukwiraga tuhe mundu
ungienda oke akonere mugunda mundu wi mwena uriku mundu wi mwena uyu koguo ni matuheaga andu ao magoka tugathi tukamonia mugunda marike kuonerwo mugunda makerwo kiria ureragwo ni Beth ni sure kinya maga confirm documents ciothe ni clean onake ni tumutumagira kinya title ena kuu ringi ena connection na gukwa kahota gukorwa geka search emwena ucio wa diaspora koguo maundu mao tukoragwo tumarorete na njira nini muno na njira ya mwanya makiria na kiria tumikaga sure bwana Njoroge mundu utari hakuhi na ithui ni tumikaga sure maundu make mothe kinya mugunda uria acagura ni tukinya ni ndwaraga mundu mugunda ngamura tiga kuoyo oyo wi haha barabara-ini kana oya mugunda wi haha nigetha mundu uria yuka kaiga ati na ni Mabethi ndwahenire kiria wanjirire na kinya pin location iria wandumire niho haha niho mugunda niho ndakinya noguo ndarigure kinya kuri macokete ukamugunda mundu agethimira makinya ni marathima makinya tondu riu ri mundu angigiuka ri no ndego giuka na surveyor hau ati agiuka akuite surveyor ati kina surveyor nigetha akimuthimire ni maroka magathima makinya na ndakurire guthima makinya ma 50 ni makinya maigana 13 15 15 na guthima mwena wa 100 makome makinya 30 wega ne ingiraga wega ni rwageria ni ndagaria ni mutaso kana ni yadi ndugagita sukia tikio uria thiaga kawaida ko 15 mwena wa 50 naguo mwena ungi wa 100 ko mitaso 30 na tajira tiriri thiku ici ni kuragire nginya horo wa title cirandiko nginya arthi sasa tondu maundu macio riu nimo mekuo na riu cingirite riu cianje kuingirite riu horo wa online koguo title deed ire gukorwo ukiamukira kumanagia na riu guthi na mbere make sure thiini ni urona ritwa riandikitwo rikiranire hau gatagati at sasa icio riu nicio twina cihinda-ini riri handere tucoke tunamba gucoka kuria kithioko tondu ndamenya kwina maundu maingi muno tukwariria megie horo wa kithioko ri hario maundu hindi no murathi na andu hindi no ataru andu aria ratwarite hario no marathi magikwiraga riu andu marenda ki andu kiria marenda bwana Njoroge ri o uguo ngukwirite na hau gabereri ni brought affordable na brought accessible affordability na accessibility tondu ugira taru na handu na haha kithioko ri kuma Nairobi guthikinya kithioko ri urahuthira less than 2 hours so it's 1.5 hour riu mundu ubite muci wa Nairobi na 1.5 hour agikwa andu maragura na gukumona wa Malindi na kuothe bwana Njoroge ri na ku ura have go travel the whole night rigetha ukinyeri kugu ha handu ha 1.5 hour ri utiri na gitumi kiga ne ukorwo kiaga gwika atia kuigithia kogu andu tu ni maratwira Bethi ni mureka wega ni gutwethera handu ati ona ungithie na ngari kurite ngari yaku gugukinya kinya mugunda tondu barabara gutire handu gukwama na bado na wakinya waigirwo ni ngari barabara ya rami hena means of transport ni utiendo makiri na ngari ciao koguo waigirwo hau barabara ri ni kwota ukorwo kioya gatuthi na gagukinyia hau mugunda-ini namba yanyu ya thimu iyo na ndere tu ikare iyo ndukanoge na haria mukoragwo namba itu ya thimu mwiroreri witu ni 0768 444 999 tahura tha ici ugio tumirwo map iyo ya kithioko kana ya makutano ta makutano tutigitie to froti tonini muno ugio tumirwo map iyo ucagurage broti ngiuma office ri utwire haria tuka tugikuya ndi tuoyaga andu tondu twi haria bypass ya Ruiru ri ni tuoyaga andu haria Ruiru ni tumoyaga Kibo tugathi gutumwete kinya haria Jomoko tukamoya haria Gatitu agiwa tumoyaga haria Makongeni tukamoya haria Ananas Mall koguo haria hothe ungikorwo ri utwire tuka tugikuyaga ni tuguka tugikuyaga and remember site visit ni free of charge haya ni tucoke kuria kithioko niguo na ni tukurete horo wa kithioko na twaraniria na kithioko na tajira tiriri why would I choose why kithioko niki kile mundu othe acokete thite nginya andu ingi migunda inyuothe andu amigunda tondu mukaga haha muratwire tuthi kithioko why kithioko kira kiratuma twire andu mathi kithioko bwana Njoroge ri wa mbere no yo affordability migunda ya guku ri ni very affordable na kundu guku tikuga turathi kuikarete ni urathi kwanjia muturire kundu guku already kwina andu mekuo endange ni rikana thika ni ratuika smart city immediately thika yatuika smart city ego kaiketie matutu kinya ko kinya kithioko hena high chance bwana Njoroge ukore broti ici turamwenderia na ngirigana rimwe ria 49 ni siku add value tukiwa tukinya ringi miaka ingite 5 kana 10 siko siki add value sikuhiriria broti ici Civic Road koguo again mugunda unaona ni pure red soil wewe na twana twaku ngenda guthi guceto na wambia urimi waku ukwambia urimi waku na ndangia ndingio ngithia hu handa tufoga twaku kana tonyanya twaku bwana Njoroge kana una mboco kana kiri market yaku ndi ndurabatara ati gukuo ni ngari kana nduthi market ire hau hakuhe nawe he mundu rajiria atiriri no nyu murari kwa matu ati na matu kwa imaga nginya 20,000 tukiaja kwendia matu bwana Njoroge ri tondagia 60,000 right now hau matu no hau maki hau makuma 400,000 ona 500,000 tondu migunda ya guku ni ra appreciate na njira nene muno arafu andu ri ni menyete thiri
maikorokete na kuwothe so itageria ku imagine ni maide atrere ando othe tuikoroketie mwena uyu ri muthenya uria megukinya ate majiru ni manjia gucetu kundu na kuu ri migunda yaku igukore hana atia he ndu gakora ugetha ka space ukauga kai kabaingi agurire na nigetha wa avoid kuga just wish I knew time to invest is now and if not now it is now agikoti tha ici ni tha ici kama sio sasa hivi ni sasa hivi gutire kuga ati ni atireke ni ngiaciria horo ucio rucio we na tubesa twaku wigite hau ukakura kwa Overstone na agikodre da mbeca ici nikota kumuteithia kinya tukinyithane nake kinya tigania katia ni egwatira mugunda we tari na mbeca ciothe ndukamake we are very flexible na tutigagirira ni we nyitira title deed yaku ugo na mwaka ko mundu nagona kana ndagaconoke ndugaconoke wa no wa ngiri 10 wa ngiri 20 uka uguo uhana uguo ari ni ikibina kyo nikyo giaku na nigetha riu kikunenehere gituike giaku kindu kinene uka again ni ngoda kwariria jenzi andu aya anini thaisi ngiko wina miaka 20 bona njoro kana miaka 25 free mundu ni onaga ndira kora ihu gukora no thiko uria cirathie thaisi ukinina miaka ingi 5 kithioko kiu ndira kwenderi na ngiri 149 mwena mwondo waku mugakora gikiuma ringi ngiri 700 so the best thing aikone wendete mundu waku mwagikone unyendete ri tuthi Overstone he kido rĩrĩa kũgwa gĩthioko wanjira gĩthioko rĩera ni rĩega mũno koguo mũndũ no athame kũrĩa ikaraga rĩngĩ kwĩna heho koguo kũu ona atumia mathiĩte kũu mũno nĩ kĩraigua atumia no atumia ngani wanga maturagwo nĩ monaga gabere kũraihu anga nĩ monaga gabere kũraihu koguo atumia ona wewe hau ngenda kũgũra mamu wanyu mũgũnda ihinda tirĩngĩ nĩ rĩu kithioko kĩrĩa environment yaku na rĩera rĩaku rĩrĩa rĩkoragwo rĩhana nĩ rĩera very warm ati mamu wanyu akora ndagakorwo akĩmũgia na mĩrimũ tenga magũrũ nĩ maturire makinya nĩ maturire mugurire mugunda tha ici haya he kindu kingi ndacoka ndeciria hindi turaririria uhoro wa wanjira mukoragwo haria hasolo haria green spot mundu haya uhuthire barabara ino ya Thika Road ukinya haria bypass iria ya Ruiru wakinya hau bypass ri unyite barabara ino ya kuingira Rwai riu tugithi haria Kamakis ni walking distance kuma highway koguo no kuingira hanini ukinya hau hasolo hau hetagwo green spot tower hau third floor room number 301 na wena jana wakinya building ino gwo warora iguru rore haria third floor ukona handu handikitwo Overstone na namba ito ya thimu 0768 444 999 waka office ni ukungora ku no kore staff cia kwa meko and we give you the best customer care service hatarake juri atiriri hindiria mundu na building iyo ya Green Spot Towers ri akora marangi mariko ni marangi ni mefata muno rangi witu ni blue and yellow na nituko twandikite na ndemwa nene muno Overstone Properties Limited na namba ya thimu nkarigia hauthi 0768 444 999 koguo oka hau warora tondu ko na janisi icio koguo warora hari igwa ndora fatara bethi ni ha warora iguru ukabata hau third floor na ihaha wari wabata na lift ihaha kona-ini wabata na stairs iyo ha kona-ini aya riu ndenda wambe wike summary ya kuria twathie thogora nginya site visit okay kuria twathie twambirira na haria mwena wa Kibioko ndakwira haria mwena wa Kibioko kuma barabara ya Rami ni 5 minutes drive brought ya 50 by 100 ndirakũnengera na ngirigana rimwe ria 49 haya brought ya 100 by 100 ndirakũnengera na ngirigana meri ma 85 haya twathi haria mwena wa Makutano mwena wa Makutano ri naho ndakwira kuma Makutano town ni minute 10 ukoro kinyite mugunda-ini ndirakũnengera 50 by 100 na ngirigana matano ma 10,000 Kenya shillings only site visit tuthiaga o muthenya na ni free of charge ni ngari ciakwa cina maguta niwe wagite guka cigukuwe ukakura kwa Overstone guteithia kuhuthira ciringi yaku wega ha tukirikireria ri ni wanjira horo wa customer service week ni wanjira ati ni mukoretwo mukihurira andu thimu hirio muramahurira maramwira rira rihana ati aria wonjoria maratwira ni kwega tondu hena tau heno ndirahurire anjira atiriri ni bethi ndokira ri nyumagaraga thie ngone kana ngone thie gage ngone kana njage ngone kana njage ajira ni hura murengeti nyumagara thie ngone kana ngone so they are very positive na matura maundu ni mathiete wega na ngeni ni makenete na gukakura tukamanyita guoko na tukamahe service njega na tugatirithania nao wega haya he kindu tari ranjira site visit muratwa rucio kana umuthi kana na ucio kwanja ni kwanja rucio ni holiday ni kwa kuhandwo miti ona no uke tuthie mugunda
tuthi wona mugunda ri ona ukena tumite twaku no utige wekira tumite tuna o beacon wekira muti onge wekira muti onge wekira muti kogo kwaja tarucio rucio twakona massive site visit so tuthia site visit o muthenya o tiga sade tuthia kwira Ngai ni wega haya ukirekereria ni ngoda kuigwa hiringe kiugo kia muco kuri andu aria muigithitie nao na aria makoretwo na inyui aria kiugo giakwa kia muco kiria ngoda kwariria ritu ndimere atiriri ni mutukenetie muno na o uguo tuthiite gutiri hindi tugacenjia tugutura twi transparent tuture twi honest na tuka make sure ni twa deliver kiria twamwirira aria mukite kuria gwitu ni mu witness ete ni tuko tukimuhe best customer care tuko tukimuhe best customer care service na tutiratigithiria koguo woka kuria mwana wa Overstone ukamenyaga we handu haku haria hakwagirire na ririkana turakwenderia affordable not cheap plots again at Overstone Properties it's where your vision meets your reality namba itu ya thimu ni 0768 444 999 0768 444 999 kana office itu haria Greensport Tower haria farafara ya guthika Makis how that floor room number 301 ugejetekeria bwana Njoroge no hitukie ngeithi ciganona nigwenda kugeithia muthuri wakwa Pastor Kede Lucas ugeithike muno ico ni ngeithi ciaku very special njoke ngeithie my mom ekore mwana wa Gatondo Lena Kimani na my dad Simon Kimani na wapenda sana na asiari yako angi mwana wa Muranga Deborah Duta na George Karanja na wapenda sana na Ngai wa moyo amrathime acio ngerega kugeithia aya timana mudoge to Beth Kimani kana Beth wa Gatutu no tuma nake niwe murugamiriri wa maundu megi horo wa wonjoria kuria kambuni ni ya Wendi ya migunda itagwo Overstone Properties Limited na hau ni hote gutiria tabarĩra ya muthenya wa muthia Inoro rucini Ngai yenda nitwe na muthenya wa Jumatatu hindi ya tabarĩra ya Inoro rucini ucio gena muthenya mwega wa mazingira day tunena muthenya wa Jumatatu kiumia gĩte na no thie uhande muti ndukareke mbura ĩno yurire thi handa muti mbura nĩ kura muti cio kure ona ukinegenaga ri ni ugakorwo na kindu handu ngikara rungu rwa kiruru ketona ni muthenya wa Jumatatu Ngai yenda handu ni hakama woka ngethana timetha Inoro rucini jidega kira kiracokereria ni tabarĩra ya Kimure.